大家平安，jauh tu chua kajam naman, nama kajinana sulivat. Saka tu chua kajam naman, aurita supui na kai nua cemas, imazai tua tau cikeri ni matai, imazai tua tapurua sulatan, imazai tua ita karam patu tura puru katu ita karam. 马太福音10章1节到31节。Pai, jauh ni Yesu azwa sara-sara jaman tapuru kato mandusa. Sa pagagawi toa pisura shivarana vinirada toa akuma. Katoa sipapenangwaan toa saraparapai toa kana sa ito nanga a pipunulatan. Angadan no sa mantapuro kato madusa mavanaichu sanga-sanga ti Simon pinakati pitiru uta izwa uta avti keni maju wati Andre kato azwa ala ni Sibitai ati Yakubu kato azwa avti keni Yakubu ati Yohan izwa uta ati Filipus kati parutumai ti Tumas kato azwa aruki kazuru wati Matai ti Yakubu ala keni Arapi kati Tadai ti Simon pinaka kanana ya sau kati Yuda Iskarut mavana na pavuri tai Yesu ka uri semkau ti Yesu tai chua mantapuru kato mandusa pada zekatin na maya tutsu maya semazwa ito akajunangan no malia no cawan maya uta asemazwa ito marka inalan no ase pasa Samaria pasa zwau saka maya pasa zwau saka mavan toa maru sekaurau-rau nga iyo i Israel sau Vaiku temau cikera maya tusu paramo nga uri sipalavakan nuat semas itari babau ayau papenangwa sa itu sano papevaluti macai sano papenangwa azwa pusa ituan tua mavuvu ka kina cawan sano viradi ya marka akuma anu tinavra ka kemalavutan pakavalutan pakalavutan nanan uta pavai maya mirava tua king ruin marka paisu pituanu papu paisuan no uri vai kemu na temau ciker maya uta mirava tua sikau maya mirava tua dusa anu kawa sipakatara darat maya uta mirava tua anu dukap kutsu katuanu tukuzan ayatua no temavrak tua kakanem azwa maseng kakudan ngata no demalum mun toa inalan kuda-kudara kedi kivadau tuki tima uri nama shirvan na kivari sakedet tanumun sano taluzwanga apate vai kemun no tuma emuni zwa ulamu na sulivat ayau au no na mashirvan na zwa tatsumekelan ki taluzwanga anu siniki aung sulivatan lakwa no inika na mashirvan sucikeru anu siniki aung sulivatan au no izwa inika pasejaru tanumun saka inika kiranda atau anu kai no uri vai kangamun kemasito azwa uma katoa inalan cap-capu anga azwa inuvulan itu anu kura ku pas ya ibu no si papa penepentan adau uri tavung no azwa ta inalan nga tasadirunganan tua tavung no setumung
katua semora. Kiba pauri ngavu uriku sekaulan mun maru iu anga pinasazwa itwa na matu-tewe la maka semut-semera batu au pai ulamu na kiparo atuvi ya matsau kipau pauringau sanu kiparo vadu-vadu surapen kipau pauringavu toa ari-ari ayatoa izwa tsau-tsau uri jemame danumum sa kasui nemu na pasa kakalawaran sano vesiti viradi itwa marka kakadihayan nya maju sano pasa te ayawin toa marka huangti toa no kini susuan tianuaken tu mavan nanu sipa sekelangan toa pacara tiaken tiaya maju katoa malianu tsau-tsauan no kivadaan mu toa sinisam pasaryo maya mavaru-varu tu uri no anamayai na ivu tu uri anama no sia ivu ayatoa toa zwa uri papuvarungen mu noa semas toa uri no sia ivu ayatoa uri no sia ivu inika nimuna varung mavana zwa bava kenua kama semas auri ivu apaka tanumun maro vetik uri maro paveri sa patir maro papatsai au kama uri mayatazwa uta toa marka halak au marka halak uri kisang vutul toa matalalak sa papatsai dia maju pai uri samverilun mun noa timai manga tuanu kini susuan tianuaken lakwa naki adi la pati viri-virilan tsau-tsau mavana uri mapas ling nu izwa pasrapai tianumun itwa mataita inalan kaviradu semata zuma nu inalanan pai ku pasitaya ivu nu inyanan kamu na maka puring-ringet tua marka inalan nua Israel tsau-tsau kikena amante za namasa ngala kenua tsau-tsau situ ini ka tevavau tua sisi au sasekolai ini ka tevavau tua jauki ni maju no mama wa kinudan toa situ katoa sisi ki patsenceng ayau no mamau kinudan toa sasekaulan katoa tauki ki patsenceng uta saka pai no pinakati pisipu semam paterengan nazwa mararai toa kina sekelan aki ini ka uri taparawa sanga sisam paterengan tua semekemekel manasika maya marku tua tsau-tsau ayatoa inala inala neka no inika uri pate katsawanan sikizazao nekano inika uri makelang azwaku si aivivu tanumun I seremanaman ivan ni toa ulalan azwa sinitengteng tanumun tau cikeran I katuruvuruvuan pai maya markut toa zwa uri emci toa ta kina cavat-cavan sa inika makaya emci toa ta bavak karkucu sakamaya toa cemasa makaya pasa serem paserapai murid toa ta bavak toa ta kina cavat-cavan
Adusa keril aki inika asipabeli-beli tu ita kimpia lakwa no inika seraing anu kama semas inika makruwa sema kajunangan nuka ita au kumali anu uval sinupuanga penulat manasika maya markut timon sinam taparava canan mun tua riawa keril aichu kainua semas新约期给马在段马太福音10章1节到31节。都说个咱们西尼布达万的女点传福音的代价，传福音的代价，你的善良必须有点锋芒。这本书提到，善良的人也可以有原则、有立场。善良不是懦弱，忍耐不是不抵抗。温柔不是没有脾气，正如耶稣温暖的陪税吏撒该吃饭，只为挽回他的心。耶稣怒斥在圣殿做买卖的人，只维护圣殿的圣洁，只为维护圣殿的圣洁。但面对大祭司的审问，耶稣却默然不语。耶稣的做与不做是因他清楚使命的核心。在这大灾季节，我们也纪念耶稣在传道过程中受到的敌意和破坏。彼得前书2章21节指出，上帝呼召你们的目的就在这里，因为基督为你们受苦，给你们留下榜样，为要使你们能够跟随他的脚步走。基督已为我们受苦，为要使我们跟随他的脚中行。虽然传福音不是一件浪漫的事，而且还会遭遇逼迫与患难，但我们仍愿意继续做耶稣的门徒，跟随他的脚步走，因为确信耶稣必保守我们。Sinaya tutsua kajaman apa larai apa semarau toa taichua 传福音的代价。Sinaya janujin tutsua kajaman saka tutsua kajaman asini pakini menemetanudin。我曾经因信仰的缘故受到破坏或是不怀好意的攻击吗？我如何面对这些经历？对自己的信仰有什么影响？ Sinaya asini pakini menemetanudin saka latinana gemalu akini menem saka latinana kinemnem to akilivak to mana migumi no sematiantina temar sidilan saka latinana matsaua kinemnem akipalikuza kinemnem to aja sinalivatan to aja saruan saka latinana masirvan tayawa kinemnem saja inuri marva taja semas saka ka inuri。 亲爱的天父，我感谢你使我蒙恩成为你的儿女，可以服侍你。求你坚固我的心，在遭受各样逼迫患难时依然能坚定仰望你，相信你必保守我。奉主耶稣的名祷告，阿们。Mali-mali tu suaka jam-jaman nama kaitina na misra selanga sumupu akitulu to akai no atsemas masaroken nuna masibarong tina sumupu akilaray to amana kai no atsemas tara izo ta gantung tara izo ta arvan tara izo ta kizapato ta varung saka latina na silvalivat latina na panaun to mana kaya pada zakatin wa semas aya kenapa semarau tu suaka jaman-jaman latina na sulivat tu suaka kini adavan taja pingan